কিবা দুখ আছে নেকি হা করম পূজা হৈ আছে কেদিমান পিছত দুর্গা পূজা হব মাইনরিটিরও কিবা কিবি প্রোগ্রাম হৈ গল কেদিমান আগতে হয়নে তো পূজাই পূজা আহি আছে এতিয়া আর দুখ করিব লাগা নাই আজি আমার এই জয়নিং কার্যসূচীত উপস্থিত আমার ইএম উইলসন হাজদা ডাঙরিয়া আমার ইএম উকিল মুসাহারি ডাঙরিয়া ইএম ডক্টর নীলোৎ স্বর্গিয়াৰী ডাঙরিয়া কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আর এমসিএলএ মাধৱ ছেত্ৰী ডাঙরিয়া ইয়াত উপস্থিত আমার কেন্দ্রীয় কমিটির বিষয়ববীয়া সকল আমার দলত কেদিমান আগতে যোগদান করা বনৰগাঁও অঞ্চলৰ আমার অসম অলিম্পিকৰ ভাইস প্রেসিডেন্ট হল কবিৰঞ্জন ব্ৰহ্ম ডাঙরিয়া লগতে আজি ইয়াত উপস্থিত আমার কেন্দ্রীয় কমিটি জিলা কমিটি ব্লক কমিটি প্রাইমারি কমিটির বিষয়ববীয়া সকল আর বিভিন্ন সেলর আমার বিষয়ববীয়া সকল এই অঞ্চলৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ দাদা ভাই সকল বাইদেউ ভনী সকল মই সকললৈ নমস্কাৰ জনাইছো দিনैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गासैबो जोंनि UPPL नि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे बाहागो लानाय गासैबो रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय एसे सिगाङाव माखासे बुंथिगिरिफ्रा गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बनरगावआव गोबाव समनि उनाव दिनै फिन खेबसे मिटिं जिरायदों सानसे सिगाङावल'सो दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जे बनरगावआव मिटिं लिंनांगौ आरो सानसेल' अर्गानाइज खालामनानै एसेबां बुरजा दिनै बाहागो लाफैदों आं बेखौ नुनानै आंनि गोसोआव फोथायनाय फैदों जे बनरगाव ब्लक कमिटिया जोबोद गोख्रों जाबाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे बनरगाव समष्टियाव जे UPPL नि बिजाथिया देरहागोन बियो रोखा जाबाय दा मानगोनां रायजोफोर थांनाय गोलाव समाव बायदिसिना मोजां गाज्रि थासारियाव बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो माखासे मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जोबोद सोद्रोम आरो नोरोम आखुनि जोंनि हारिनि आइ आफा रायजो राजाया गोलाव सम जोंनि जांख्रिथाय जोंनि सोमावसारनाय गासैबो हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाबोदों आरो बाहागो लानानै गासैबो रोखोमनि मददखौ होबोदों दा बेबायदि रायजो राजाफोरनि माखासे जौगालु हाबाफारिफ्रा जेरैबायदि जानांगौ एरैबायदि जायैखौ नुनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव दिनै सोलायनाय फैदों जोङो बयबो नुबोदों जे थांनाय समाव जि समाव BPFआ सरकार खुंबाय थादोंमोन बै समाव बनरगाव ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया बयबो मिजिं थिदोंमोन जे जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन बे जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा फैनानै दिनै बबेयावबा फिसा मोनसे बान्दो नांगौ बबेयावबा फिसा मोनसे कालभार नांगौ लामा नांगौ बे बाथ्राफोरखौनो रायजोफ्रा रायलायगासिनो दङ आं थांनाय बोसोराव लोक्षि फुजायाव बनरगाव बाजाराव फैदोंमोन आरो बै समाव रायजो राजाफ्रा बुंनाय हिसाबैनो बनरगाव बाजारनि जि जोंहा कमिउनिटि हल बायदि मोनसे दङ बेवहाय 50 लाख रां फोसावदोंमोन आरो बेखौ सेंसन खालामनाय जाबाय बेजों लोगोसे बे लोक्षि मन्दिरखौबो लोक्षि फुजा होनायखौबो डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांमोना बुंदोंमोन बिनि थाखायबो फान्ड हमनाय जाबाय आरो दायो आं नोंथांमोननो बुंनो सानदों जे फार्स्ट बनरगाव हाई स्कुलावनो आङो सरकार दानायनि उनाव जोङो बे 50 लाख रां हरग्रोदों दा बनरगाव ओनसोलाव जोंनि MCLA गैयैलाय माखासे बाथ्राफोरखौ मालाबा रायलायनायाव थालाङो थेवबो TCLCC नि चेयारमेन बिथाङा गोलाव समनिफ्राय
जोंनि सासे गागि दैदेनगिरि हिसाबै दिनै बिथांनि दैदेननायावनो माखासे खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि पार्टियाव बनरगाव ओनसोलाव गोबां मोजां दैदेनगिरिफोर दङ जायफोरा दिनै फिन खेबसेबाव जानजि खाफ्रादों जे राजखान्थि बिथिंखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगानायाव मदद खालामगोन होननानै दा मानगोनां रायजोफोर आंबो सरकार दानायनि उनाव सरकार दानायनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव थायोमोन सरकार दाखांनायनि उनाव सासे लोगोनि न'आव बोसोरनै थाबाय बिनि उनाव फैनानै बनरगाव समस्ति गोग्लैनाय चन्द्रपारायावनो फैनानै थाफैनानै दङ दायो दा जिहेतु आङो बनरगाव समस्तियाव थाफैबाय दिनै बनरगाव ओनसोलनि जौगानाया जोंनि बनरगावनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आंबो फाफ्लियाव रुजुनो थाखाय दावगाबोदों दा बे हिसाबै नैबे फाइनान्सियेल इयाराव बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय स्पेशली बनरगाव समस्तियाव जोङो 1 कोटी रां खरस खालामबावगोन नैबे फाइनान्सियेल इयाराव दा बिनि उनाव नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव जिखिनि जोंहा मन्दिर लुनांगो थानसालिफोर लुनांगो बायदिसिना फिसा फिसौ खामानि मावनांगो कमिउनिटि हल बानायनांगो बेफोर खामानिफोरखौ जोङो आखायाव लानानै बे खामानिखौ लासै लासैनो मावलांबाय थागोन आंनो बावैसो बुंदों बेवहाय मोनसे क्लाब दङ बे क्लाबखौबो गोबाव गोजामथार जाबाय बे क्लाबखौ लुनांगौमोन होननानै दाख्लै बावै हराव बेजों गारियाव थांनायाव आंनि सासे लोगोआ बुंदों आं ऐखालिनो बुंदों जे बे क्लाब न'खौबो लुनो थाखाय 10 लाख थाखा रां हरगोन होननानै आं आंनि लोगोनो खोथा होदों दा दिनै स्टेडियामखौ बानायनांगौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव स्टेडियामखौ लुबोदों बनरगावआव जोंहा गेलेगिरिफोर दङ बनरगावनिफ्रायनो दायो नेशनेल वुमेन टीमाव फुटबलाव केप्टेन जालायनो हानाय जोंहा प्लेयार ओंखारबाय दा बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै नैबे फिल्डआव जोङो फैबाय थानाय फाइनान्सियेल इयाराव प्राय 2.5 कोटी रां होनाय जागोन जाहाथे बेवहाय पेभिलियन आरो स्टेडियामखौ बानायनानै लानो हायो दा मानगोनां रायजोफोर जोंनि सोमावसारनायनि थांखियानो हारिखौ रैखाथि होनाय जोंनि सोमावसारनायनि थांखियानो राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनाय दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों 17 बोसोरनि सरकाराव साननो हायै बाथ्राफोरखौ जोङो 3.5 बोसोरावनो गोबां जिनिसखौ मावनानै दिन्थिबाय जोंनि बर'नि जिफोर दोरोङारि माखासे आयदाफोर जिखिनि मुवाफोर दिनै बर'नि दखना आर'नाइ जोंनि नाफाम सेरजा खाम सिफुं गासैबो दिनै GI टेगिं मोनजोबबाय भारताव दिनै बर' माहारिनि आइडेन्टिटिया मालाबाबो गोमोरनाय नंला गासै मोन 11 जोंनि गुबुन गुबुन दोरोङारि माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोंनि ट्रेडिशनेल जोंनि माखासे आइटेम्सफोरखौ दिनै जोङो GI टेगिं जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन रेजिस्ट्रेशन मोननो हाबाय बे खामानिखौ बिथांमोना मावाखैमोन सोलोंथाइनि बिथिङाव जथेस्थ जौगानो हाबाय लासै लासैनो बोसोरसेयावनो 40 निख्रुइ बारा दिनै मेडिकेलाव एडमिशन लानो हानाय जोंनि फरायसाफ्रा ओंखारबाय सिगांनि समाव बेफोर गैयामोन बोसोरसेयावनो 50 निख्रुइ बांसिन इन्जिनियार फरायनो हानाय फरायसाफोर ओंखारबाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय थांनाय बोसोराव देग्लाय बोसोरनि रिजाल्टआव APSC आव जोंहा जोंनि मानसिफ्रानो 50 जननिख्रुइ बांसिना दिनै APSC उथ्रिसार जानानै आसामनि बायदिसिना अफिसार जानो हादों पुलिस साख्रि मोनदों कमान्डो साख्रि मोनदों दाख्लैबावै आर्मिनि अग्निवीरावबो 236 सिलेक्शन जाबाय दा बे गासैबो खामानिखौ जोङो सरकारनिफ्रायनो थोंजोङै मावगासिनो दङ आइजोफोरा जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ बिथांमोननो 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोंनि काउन्सिल सरकारा थोंजोङै जोङो 10,000 नो 25,000 करि रां होनाय जाबाय CLF नि अफिस गैयामोन गासै बडलेण्डआव 95 CLF दङ बे 95 CLF नि अफिसखौ लुनायनि थांखि लाबाय आरो 40 निख्रुइ बांसिना अलरेडी अफिसफ्रा लुखांजाबाय जेराव जोंनि आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं खालामो VCDC नि अफिसफ्रा गासैबो जाजोबसिगोन बेवहाय जेबो आद्रा थानाय नङा बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव जोंनि सुबुंथिनि थान्दै दिनै नलेज सेन्टार गामि गामि VCDC फ्राव लुजागासिनो दङ मानगोनां रायजोफोर BPF नि समाव 17 बोसोराव बिथांमोना 39,000ल
गरिब मानसिफोरनि न'खौ लुनो हादोंमोन 39,000ल' जोङो 3 बोसोराव 2,60,000 न'आ लुनाय जाखांबाय मात्र 3.5 बोसोराव 17 बोसोराव 29,000 आरो जोङो दिनै 39 बोसोराव 2,62,000 न' लुनाय जाबाय मानसिफ्रा अरुणोदय मोनदों जायफ्रा मोनाखै गोदानै अरुणोदय फैगासिनो दङ जायफ्रा आयुष्मान कार्ड लायाखै रेशन कार्ड लायाखै दा गोदानै फैगोन बयबो जाहाथे रेशन कार्डखौ लायो आरो रेशन कार्ड लानाय लोगो लोगोनो 5 लाखसिम बेराम आजारफोर जायोबा बियो फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो दिनै साख्रि बाख्रिनि थाखाय गरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा साननोनो हायामोन मोनसे समाव माहाजोनफ्राल' थाखा फैसा होनानै साख्रि लानो हायोमोन दिनै जोंनि समाव गासिबो गरसे थाखा थाइसे थाखा होआलासिनो 5,000निख्रुइ बांसिन लाइमोनफ्रा साख्रि मोनबाय आरो बेवहाय गरिब धनी होननायनि बाथ्रा गैया आगोलाव इएमफ्रा मन्त्रिफ्रा एमएलएफ्रा लिरबानो साख्रि जायोमोन नाथाय दायो बेबायदि नंला बयबो समान एमएलए मन्त्रिनिबाबो इन्टारभिउ होनांगोन गरिब गुन्द्रानिबाबो इन्टारभिउ होनांगोन जाय इन्टारभिउआव पास जायो बिसोर साख्रि मोनगोन गिदिर गोलावनि फिसा होननायनि बाथ्रा गैया बेवहाय दायो पुरा क्लियार बियो दा नंखायनो दिनै नोंथांमोना नुदों जायफ्रा साख्रि मोनदों गरिब नखरनि मानसिफ्राबो साख्रि मोनदों आरो 14,000निख्रुइ बांसिन मास्टार साख्रि ओंखारगासिनो दङ 3,000निख्रुइ बांसिन 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि जोंनि ओनसोलावबो ओंखारगासिनो दङ दा बेफोरखौ जोङो गासैखौबो एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ आसामाव जिफोर एपइन्टमेन्ट जादों बेवहायबो जोंनि रोजा रोजा जोंनि मानसिफ्रा साख्रि मोनदों आरो दायो बेखौ बे साख्रिफोरखौ मोननो हानायनि थाखाय गासै 25 खान कलेजाव सेटारडे आरो सानडे सुनिबार आरो देवबाराव जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ फ्रि ट्रेनिं होनायनि बेबस्था खालामनो नागिरदों जाहाथे बिसोरो साख्रि ओंखारबा एप्लाइ खालामनानै पास जानो हायो दिनै दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय बोरमा फिसिनायनिफ्राय एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै गासैखौबो जोङो मदद खालामनो नागिरदों लाखपति महिला लाखपति आइजो मोनसे जि जोङो हाबाफारि लादों बेनि गेजेरजों 10,000 आइजोफोरनो जोङो थोंजोङै मदद होगासिनो दङ दा बनरगाव ओनसोलनि जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोना मा मोनदों मा मोनाखै आङो TCLCCनि चेयारमेन रबिराम ब्रह्म बिथांनि गेजेरजों गासैबो VCDCआव मिटिं खालामनानै आं खौरां लानो थाखाय खावलायदों जाहाथे बनरगाव ओनसोलनि सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा आइजोफ्रा थालाङा दा नंखायनो रायजोफोर जि थांखि लानानै फैदों उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव 2015 मायथाइयाव UPPL हान्जाखौ दानायनि उनाव बे ओनसोलाव शान्ति लाबोनो थाखाय खामानि मावबाय दिनै गोजोन गोरोबथा जाबाय बिनि उनाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथिजों लोगोसे गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो अनज्लायनायखौ लाफिननो थाखाय मोजां थासारिखौ लाफिननो थाखाय नारा नाथा नाजादों आरो दिनै नोंथांमोना नुदों बे 3.5 बोसोराव कुनु नेरलायनाय गैया बुलायनाय गैया नांलायनाय गैया थै बोहैलायनाय गैया सावलायनाय गैया बेसेबांबा मोनसे शान्तिनि बडलेण्ड दा बेखौनो बयबो हास्थायदोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना थांनाय समाव जेरै गसंबोदों फैबाय थानाय समाव UPPLनि जि आखाय बेखौ आरोबाव गोख्रों खालामनानै जोंनि जि फैबाय थानाय समाव मावनो लानाय इयुन जोलैनि थाखाय जोङो जेफोर हाबाफारि मावनो लादों बेखौ मावफुंनायाव मदद खालामगोन होननानै आं मिजिंथिदों दा बेनिखायनो जोंनि ब्लक कमिटिनि बिबानगिरि VCDC TCLCC लोगोसे प्राइमारि बुथ बयखौबो खावलायदों हर सान आइ आफा रायजो राजाजों थानानै रायजो राजानि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायाव बनरगावनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे खामानि मावो आं बेखौनो खावलायदों दा दिनै नोंथांमोना नुदों बे 40 समस्तियाव क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम दिनै हाजार मानसिफ्रा जइन खालामदों गुबुन पार्टिनिया जइन जायाबाबो UPPLआव सानसेबो फुंनिफ्राय मोनासिम जइन जानाया कुनु थाबथाया दा बेवहाय जइन जाखांनायनि उनाव आरोबाव चन्द्रपारायाव आं जइन खालामहैबावगोन बिनि उनाव आरो चिराङावबो जइन जागासिनो दङ जेरावबो लोब जइन जादों आं सान्दों अक्ट'बर मासनि जोबनाय फारसे UPPLआव 40टा समस्तियावबो 60% बांसिन भटारा दिनै UPPL दोलोआव हाबजोबसिगोनखौ आं नुहुरदों जि समाव देबारगाव बनरगावफ्राव BPF होनबानो गियोमोन दिनै BPFनि इन्जुरखौ सिफायनानै नोंथांमोना फैनाय माने दिनै बिनो फोरमान जाबाय जे बिथांमोना जे गोलाव सम रायजोफोरखौ थगायबोबाय बायदिसिना नङै बाङै खोथा बुंनानै रायजोफोरखौ ओरैनो आन्दाय होबाय बे बाथ्राफोरखौ दिनै मिथिजोबबाय दा नंखायनो रायजोफोर
जोङो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो अनलायनानै संसार जानायजों लोगोसे थांनाय 30-40 बोसोर मावफुंनो हायै खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनांगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा होदों जे UPPL हान्जाया रायजो राजानि खहा जानाय रायजो राजानि गोरोन्थि जानाय जेबो खामानि मावनाय नङा बबेबा दालां बानायनायाव साननैसो लेट जानो हानाय लामा बानायनायाव साननै लेट जानो हानाय नाथाय UPPL दोलोआ मालाबाबो रायजोनि खहा जानाय खामानि मावनाय नङा बेयो रोखा बाथ्रा সদা রাইজ মই ইতিমধ্যে বড়ো ভাষাত কলো কারণ অলপ আগত আমার রাজু নার্জারিও বাংলা ভাষাত কৈ গল উইলসন হাজদাও কলে আর ফেরেঙ্গা আমার রঞ্জিত বসুমতারিও কলে আজি আপনালোকে বিটিসি অঞ্চলত শান্তি পাইছেনে নাই মোর এটাই প্রশ্ন শান্তি পাইছেনে নাই নিরাপত্তা পাইছেনে নাই ভয় কৰি আছে নেকি কিবা কোনো ভয়টো কৰা নাই এটা বাহিৰত মানুহবিলাকে ভয় কৰি আছে কিন্তু বিটিসিত ভয় কৰা নাই এটা বিটিসিত ভয় কৰা নাই বুলি বাহিৰৰ মানুহবিলাক যাহাতে ইয়াতে আৰু লৈ নাহে আলহী কৰি যিখিনি আছে শান্তি থাকিব লাগিব আমি এটা কথা হৈছে যে যিখিনি সমস্যা আপোনালোকৰ আছে এটো আজিৰ সমস্যা নহয় 17 বছৰ BPFৰ চৰকাৰত থকা সময়তো এই সমস্যা আছিল আমি আজি স্বাধীনতাৰ 78 বছৰত নোহোৱা কামবিলাক কৰি আছো যি কামবিলাক BPF কৰিব পাৰিলে হয় BPFৰ মানুহবিলাকে এই দেবৰগাঁও বনৰগাঁও এই অঞ্চলবিলাকত কিছুমানে অলপ ভয়ভীত কৰাৰ বাহিৰে কাম বেছি নকৰিলে আজি আমি কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব লৈছো ইতিমধ্যে 2.5 বছৰহে ভালকে কাম কৰিছো 3 বছৰত 1 বছৰটো কৰোনাতে গৈছে এই 2.5 বছৰত 1,43,000 পৰিয়ালৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান হৈ গল 1,43,000 তেখেতসকলৰ 17 বছৰত মাত্ৰ 15,000 হে হৈছিল ইফালে আৰু অনলাইন এটো অফলাইন হয় আর অনলাইন যেটো আছে 91,000 এপ্লাই কৰাৰ ভিতৰত 65,000 সমস্যা সমাধান হল আজি শিক্ষা দীক্ষা সকলো দিশতে সহায় পাইছে আজি ৰাতি দিনে আপোনালোকে 12টা বজাতো মটৰসাইকেল লৈ ওলাব পাৰে আগতো 6টা বাজিলে আপোনালোকে ভয় কৰি ঘৰত ঘুমাই আছিল ইয়াত বহুতে ভয় খুৱাই থাকে কাকবা উমুক কৰিব এভেকশন কৰিব কাকবা মাৰিব কাটিব এনেকা কৰিয়ে ৰাজনীতি কৰি গল বড় অবড় কৰিলে এটা সময়ত এনেকা কৰিয়ে ৰাজনীতি কৰি আছে ইহতেও ভয় খুৱাই আৰু আপোনালোকে ভয় কৰে এই কাৰণে আপোনালোকক ভয় খুৱাই ৰাজনীতি কৰে আজি কোনবা কৈছে যে BTC দখল কৰিম 2025ত BTC দখল কৰিম দখল কোনে কৰিছিল 1947 চনত ব্ৰিটিছে আই দখল কৰিছিল এতিয়া আর দখল কৰাৰ দিন নাই এতিয়া BTCত খেৱা কৰিব লাগিব এইটো আমাৰ মাতৃভূমি ইয়াৰ হাৱা বতাহ মাটি সবতো আপোনাৰ অধিকাৰ আছে আমাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু আপোনাৰ দায়িত্ব আছে ইয়াৰ মাটিটো যাতে কোনো নষ্ট কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ পানীটো যাতে কোনো নষ্ট কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ গছ গছনি যাতে কোনো কাটিব নোৱাৰে ইয়াৰ হাৱাটো যাতে কোনো প্ৰদূষণ কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াত যিমান জনগোষ্ঠী আছে ইয়াৰ মাজত যি ভাতৃত্ববোধ যেটো মিলিজুলি চলি আছে যেটো মৰম আছে বিশ্বাস আছে হিটো যাতে কোনো নষ্ট কৰিব নোৱাৰে এটো আপোনালোকে সবে দায়িত্ব লব লাগিব পাৰিবনে নাই এই কাৰণে সকলোৰে দায়িত্ব আছে অকল ভয় কৰি থাকিলে নহব আপুনিও এক খোজ আগুৱাই আহিব লাগিব আপোনাৰো দায়িত্ব আছে এই কাৰণে আপোনাক জুনে ভয় খাই তাক ভয় খুৱাব পাৰে ভয় কৰিব লাগা নাই যিবিলাক ভাৰতীয় নাগৰিক আমি ভাৰতীয় মানুহ আমি ইয়াতে ভোট দিছো এইটো মাতৃভূমি বুলি আমি যিবিলাকে স্বীকাৰ কৰিছো জুনে আজি জনগণ গাইছে মাতৃভূমিৰ জয় গান গাইছে এই মানুহবিলাকৰ ইয়াত ভয় কৰিব লাগা নাই কিন্তু আপোনাৰো দায়িত্ব আছে আজি যদি আপুনি আইনটো যদি না মানে ইয়াৰ যদি সিস্টেমটো যদি না মানে ইয়াৰ যদি দাদা ভাই সকলৰ লগত মিলিজুলি নাথাকে এই পৰিবেশটো নষ্ট হ'ব আজি আমি এইখিনি ৰিস্ক লৈছো এইখিনি দায়িত্ব লৈছো 2012ত সংঘাত হল 14ত সংঘাত হল কিমানখিনি সংঘাত হৈ গল কোৰ মানুহ কোট পলাব লগা হল হিচাপ নাই এই 4-3 বছৰত কেইজন মানুহ পলাব লগা হৈছে BTCত এই 4-3 বছৰত কেইজন মানুহ মৰিব লগা হৈছে আপোনালোকে চাওক আৰু হিটো কোনোবাই ভয় খুৱাই ৰাজনীতি কৰে কোনোবা পইচা দি কিনিব বিচাৰে বহুত নাটক কৰে কিন্তু UPPL কোনো নাটক কৰিব আহা নাই কাৰণ আমি ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ ইয়াৰ মাটি বাৰী হাৱা পানী গছ গছনি সম্পত্তি সব ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ লগতে আমি একেলগে মিলি জুলি আমাৰ বিটিআৰখন শান্তিৰ বিটিআৰ কৰিব লাগিব আমি আমাৰ বিটিআৰটো সুন্দৰ বিটিআৰ কৰিব লাগিব
আপোনাৰো দায়িত্ব আছে, মোৰো দায়িত্ব আছে। ইয়াৰ শাসন যন্ত্ৰটো ভাল কৰিব লাগিব। ইয়াত গৰীব মানুহ যদি কোনোবা ঠগাই পেলাই পইচা খায়, ইয়াত গৰীব মানুহৰ পইচা কোনোবা চাকৰি দিয়াৰ নামত ঘুষ খায়, এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব। লাগিব না নালাগিব? এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ৰাস্তা এটা হৈছে ভালকে হ'ব লাগিব, দলং এটা হৈছে ভালকে হ'ব লাগিব। আগত IUR PMIৰ ঘৰৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকা খাই ঘৰৰ বনাও নাছিলে। আমি 2020 চৰকাৰ অহাৰ সময়ত 2010, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 তেখেতসকলৰ আধৰুৱা ঘৰবিলাক আমি নিৰ্মাণ কৰিব লগা হৈছে, গৰীব মানুহৰ ঘৰ। কিন্তু আমাৰ দিনত আজি আমি মাত্ৰ 2.5 বছৰত তেখেতসকলৰ পুৰণি ঘৰবিলাক বনাই দিয়াৰ লগতে BPF থৈ যোৱা ঘৰ, দলং, ৰাস্তা বনোৱাৰ লগতে আৰু আমি 2.5 লাখ 2,26,000 নতুনকে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল আজি আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত। এইবিলাক সৰু কথা নহয়। তো সেইকাৰণে আজি যি টিম আছে ইয়াতে, এই টিমটো এটা কমিটমেণ্ট লয়, এটা সিদ্ধান্ত লয়, এটা দৃঢ়তাৰে, এটা দৃষ্টিভংগী, এটা মানে দীৰ্ঘমেধী এটা দৃষ্টিভংগী লয় আমি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব লাগিব। ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পিছত বহুত ৰাজনীতি আপোনালোকে দেখিলে, কিন্তু UPPL যিটো মডেল, য'ত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ লোক একেলগে থাকিব পাৰে, সকলোকে ভাবুকি নহয়, অকল মৰম স্নেহ বিশ্বাসৰ কথা পাতে, সকলোকে মৰমৰ কথা পাতে, সন্মানৰ কথা পাতে, তেনেকুৱা ৰাজনীতি হয়তো আপোনালোকে বহুত সময় দেখা পোৱা নাছিলে। ইয়াত কোনো দাদাগিৰি নচলে, UPPLত কোনো দাদাগিৰি নচলে। দাদাগিৰি বুলি ক'লে ইয়াৰ আৰু দোকান বন্ধ, ইয়াক আমি দোকান খুলিব দিয়া নহ'ব। দোকান বন্ধ দাদাগিৰি। ইয়াত থাকিলে চবে মৰম কৰি থাকিব লাগিব, বিশ্বাস কৰিব লাগিব, সন্মান কৰিব লাগিব, মিলিজুলি থাকিব লাগিব। আমাক লাগে ভাল শিক্ষা, ভাল পৰিৱেশ, ভাল শাসন, এইটো আমাক লাগে। ইয়াত আগত জুৱা চলিছিল, মদ ভাং চলিছিল, মাৰপিট চলিছিল, এইবিলাক চলিছিলে। আজি এই বন্দুক বাৰুদৰ গোটেই পৰিৱেশ আজি শেষ হৈ গ'ল। আপোনালোকে কোনোবা দিনা দেখিছে নেকি কোনোবা বন্দুক লৈ কাকবা ভাবুকি দিয়া? এইবিলাক আৰু নাই। ক'তবা পুতি থোৱা বন্দুকবিলাকো আজি অসম পুলিচে আমাৰ ওলাই আছে। এই অঞ্চলৰ পৰা আমি বন্দুক মুক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো এইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, UPPL আৰম্ভহে কৰিছে, আপোনালোকে চাই থাকক UPPLে অহা দিনত কি কৰিব। আজি কোনোবাই আমাক মানে ইনচাল্ট কৰি আছে অপজিশ্যনৰ মানুহবিলাকে। তেখেতসকলেতো একোই কৰি থৈ যাব নোৱাৰিলে। আজি আমি ইমান সুন্দৰ কোকৰাঝাৰখন লাহে লাহে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ সন্মুখত গাড়ী লৈ লৈ ফটো উঠাবলৈ আহে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গ'ল। আৰু আজি তেখেতসকলে বিভিন্ন কথা কয়। আপোনালোকৰ আগত মই কথা দিছোঁ, অনাগত দিনত এটা সুন্দৰ বিটিআৰ গঢ়া হ'ব। শান্তিৰ বিটিআৰ যি আহিছে, এই শান্তিৰ বিটিআৰটো চিৰস্থায়ী কৰা হ'ব আৰু সকলোৱে মিলি জুলি যি সমস্যা আছে এইবিলাক সমাধান কৰি আমি সকলো ভাল এটা পৰিৱেশত সকলো ইয়াতে জীয়াই থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মই দীঘলীয়া কথা নকওঁ, আপোনালোকে সকলো দায়িত্ব লওক। আপোনালোকে পলাই থাকিব নালাগে, সাইড হৈ থাকিব নালাগে, চবে আগবাঢ়ি আহক। আজি যেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আজি মই দেখিবলৈ পালোঁ ইয়াত বড়ো আছে, ৰাজবংশী আছে, বঙালী আছে, আদিবাসী আছে, মাইনৰিটি আছে, সূত্ৰধৰ আছে, সকলো জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে। এইটোৱে বিটিআৰ। আমাৰ 23টা জনগোষ্ঠী আছে আৰু চবে মিলিজুলি থাকিব লাগিব। আৰু এই চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, সংস্কৃতি, যি ৰীতি নীতি আছে চব ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে এই চৰকাৰখনে কাম কৰি আছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখত মই এটা প্ৰেছ মিট কৰিম, য'ত 23টা জনগোষ্ঠী কেনেকৈ আগুৱাই যাব ইয়াৰ কাৰণে এটা ৰোড মেপ আমি সকলোৰে কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিম, এটা ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰিম। তো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনাগত দিনত একেলগে কাম কৰি যাম। আমাৰ প্ৰত্যেকটো গাঁও সুন্দৰ হ'ব লাগিব, প্ৰত্যেকটো পৰিয়াল আগুৱাই যাব লাগিব, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আগুৱাই যাব লাগিব। এই নীতিৰে আমি কাম কৰি আগুৱাই যাম। মই পুনৰ বনৰগাঁও ব্লক কমিটি আমাৰ UPPLক ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। গজনথং, ধন্যবাদ। ইয়াত কেইটামান কথা মই লিখি লৈছিলোঁ, ক'বলৈ পাহৰিছোঁ যে ইয়াত যোৱাবাৰো কৈ গৈছিলোঁ।